Di lesa bohjan nasi urung kenan trot teka gejat manyang ibadah jongan pakriban hukum nazar dihamba gejat manyang ibadah jongan pakriban hukum nazar dihamba ni basi uro anu diulun sakit wayang lun mita ubad rata jedukun ulung mukaoi rata aulia ni basi uro anu diulung sakitkan wayang karabinasa lun mita ubad rata jedukun ulung mukaoi rata aulia yo masa nabi di lesa bohjan nasi urung